Tinhla ta IEC ti kombela leswaku vanhu vo tala a va yangi ku ya vhota ngopfungopfu vantshwa. Hi kombela ku tiva kusuka ka n'wina leswaku xana xivangelo i yini? Ku ze na vantshwa hi nga votangi, vanhu lava hi saleriselaka ngopfu ndzhaku a va yingiseli swilo swa hina vantshwa, leswo na vona a va swi voni ku va le ku ti onheleni hi sayiti rin'wanyana. Mfumo lowu wa hina wu endla switshembiso swo tala before ku ya votiwa. Andzhaku ka loko vanhu va votiwile a va ha swi koti ku va va hetisisa switshembiso leswi va nga tshembisa swona. Ene xin'wana xa kona i ku loko i ri muntshwa maybe i sungula ka 36 ku ya henhla mi kuma ku mintirho a ya ha ku oloveli ku va yi kuma, va ku va lava vanhu va 18 to 35. Se that's why mi kuma ku a va yangi voteni vanhu va ku tala inkomu. Ku va vanhu va tsan'we nhlawulo, vanhu va karhele kusuka va vhota va fumisa vanhu i vona va heta va ta ku akela toilet tlhe ya no matimele gweni. A va vhotela vanhu mara va nga endli nchumu hi swona in terms of like ku tholiwa ka vantshwa. Vantshwa vo tala va le ku tirheni sweswi ko tshamiwa ku hi tshembisa 350. U nga hanya hi 350 loko u ri muntshwa lowu u nga na ndyangu na nsati, because 350 a yi xavi na tipaphasi kambirhi en'hwetini. So xiyimo xo xa xi kahle na kan'we ta swa ku kuma ku vantshwa vo tala se va luzi tshemba ka ku vhota. Vo fana mina ni zangi nene ya vhota a ni entirhweni ya tirhela vana va mina, va tshama kha va hi tshembisa swilo a vhota a kumele lexi cincaka. Ko tala mavandla ma tshembisa ma ku ma ta hi endlela swo endlela kuma ku munhu i na mentiriki nkarhi wun'wana i na qualification ya xikolo mara tlha a vuya a tshama, mara mavandla ma hi tshembisa ma ku ma ta hi endlela yini, ma hi pfuna ka tiprojekte na yini hinkwaswo. Hi swi nga endla ku ri vantshwa va nga humi hi xitalo va ya ku vhoteni mhaka ku na ti-empty promise.